Čuć. I posla ljudi. Fino. Hoćemo ići u Vijenju sad ili kad dođeš u škole? Ajde sad. Moram sve koji bolacino. Čim zakrenuo snimati i pozivaš. Ajde daj vrata. Ajde, dođeš ti. Pravo iz škole idemo tamo. Dobro. Može li? Dobro! Daj se zbogalo što spavam tako ovdje. I prvo ljudi, da ne ponovim žigo vijeku, da se nam sve ćemo ne znate. Tako da krenimo. Prebace na YouTube sve. Ja prosto poslušao tom. Imam to je... To ti ovako vrijeme, ne može to upravo da ide od rijeka. Joj, sad i joj! Šta je bilo? Malo ping-ponga ljud moji. Ne znam ping-pong s tobom. To je matka, ne? Pazi! Sad malo trebamo ići u školu. Tako da potrudit ću koliko mogu snimam. Sad je ti prekidaš snimanje. A? Sad je ti prekidaš snimanje. Kako snimanje? A? Pa snimam za YouTube! Sad mi je došla baba. En djednik snima. Evo ga, već telefon snima. Ej, Šta je bilo? nešto kaže, imanje se ne prekidam snimanje. Jer sada sjetila na kompjuter. Kad sam krenula s futbolom, prvi klik, treći klik. I to je bilo kad sam imala futbol. Gdje je Magina? A nemoj da me prežira kad sam imala. Znaš? A ja moram si klikam. Ubitne. Ljudi, Minecraft će biti uskoro za nekoliko sati, možda 5 sati imam ti slušalce. Ja sam slabo futbol u driblanju, ali zato kad šutam po gol iz slobodnjaka, to ulazi u rašlje. Čajhiju! Završimo ovdje klip jer mi je došao. Na partim došao Kjer, gdje to završao.